Ovdje imamo jednu mozzarelu koju ćemo narezati. Neke debljine pola centimetra. Složimo špek ili pancetu. Sad stavimo mozzarelu i preklopimo. Prva mozzarella nam je gotova. Gledamo da se svi strana zatvorimo. Na zagrijano maslinovo ulje dodajemo mozzarelu motanu u slaninu. Ili špek ili panceta. Sa svake strane po 2 minute. Mozzarele su gotove, njih vadimo van. I dodajemo 2 jajna tu masnoću. Malo osolimo. Papar. I onda ih prikrijemo. I jaja su gotova, sad je samo preostalo servirati. Sada kada smo servirali, vrijeme je da je probamo. Ovo vredi probati. Ako ti se video svidio, potpadi se na kanal i ostavi jedan like.